sendiri Yesus. Kaya senok suaban kumanati din sanan. Puji Tuhan tu kanu takod kapagyampai kagudot kasuaban na bay no. At ako pakatilam busam kanaw misi sa tako isang sambayang. Kinarahingan ni abantog isang kerja sorga konsikaw tu kanu kagbiha kapagyampai da kasuaban na bay no. Maya diti kay sisan dat sumambayang may dat lumi sa piramutan dahay gisambot mantad po kaimpunan ng gisang alimpupusan nga amu puong at kapagyampayan dahay nuno na pa'y tamudan nga ano dahay dat manorimo papaindalan dat isang posendahay. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kay konsikaw mantad dat panghakan na kinarahingan nagi kapagyampayan dati da insan po dat kasuaban na bay no. Maboras ako dot o sanong tadaw sabat kumadati da insanan. Puji Tuhan tumantad dat panghakan da kinarahingan itih na dito kano to kapagyangis-angis kagudat kasuaban na bay no. Panambarasan na pa datid kasuaban na bay no nga anaru mano. Panaruan mantad dagito kailan numaro eh. Tulo na po panambarasan dati nga piyongitan teko it persataruan kadi dan Malayu ilo po dan bahasa Indonesia teko dati na po karetian lo nga perbalahan it kapagingam-ngaman ikalansanan da alumis da piramutan dati itu nakakirap mati latirik dite no so sayra ano po kakirap wat latirik nga kaubasan na po nga nasumo nga piramutan isuang dot ay kitab Efesus pasal 2 ayat kohopodomiso gisom dot koduon hopodom 2 konsikaw tu haron nalot ayat inti dati dat kasuaban bay no. Pinisiso toko isuang di Yesus. Ina pwede kasuabon kanihab nga naraytan dati ina pwede papitang kiad dati it papinsado dati kumakinorohingan nga ini kamoyin dat iti duso dati irinahit papinsado dati papatang kiad dati kumakinorohingan kasuabon na po bay no nga mangimbulay ito ko di kago mandi dati papanaho pakagulat ikamoyan dat ay tembok pamisah mantad dat ikanud papitang kiad dati kumakinarahingan imangantob dati kumakinarahingan mandi dati papanaho kago dat may rikotot nunuma kopi nunuhit miloh dat papitang kiad dati piyongitan dati dat sebagai tulun sapi tulun. May dati imbulayay maya ada kitab Efesus pasal 2 ayat kepada miso. Mantadidi soroho no. Mantad di laid. Ina pay di gulu pa nga iyo kayo. Iyo kayo na pa nga okon ko sebagai tulun-tulun Yahudi. Tumanu detinan. Nagi ina pay naraitan nga ina pay tulun-tulun dit amu na sunatan. Nga numan ay miturug-turug gila ayan. Soroho na dati
mantadidi soroho no, do iyo kayu no po, it amu no ngasunatan. Ya kau na po sebagai tulun-tulun dit okon ke Yahudi tumanu datinan om inagi naray tandat ay tulun di amu no ngasunatan mantad diolo ino ngasunatan yaitu sunat lahiria it na sunatan natinan inumandat tulun karajawo. Susuay gari kamuin la ayat tabay no hoy. Kamuin na pala itang pinay nga iyati na pati soroho na dati sebagai tulun-tulun dit okon ko Yahudi om nagi iyati it amu no nga sunatan tumanu do boras dit iyolo tu no nga sunatan net ay barang daw secara lahir ya kalau wagi mana pod iyolo. Do timpu na podi iyati na po nga apo hinay ay so po Yesus Kristus atau kadi kasuangi di kemundo kewargaan Israel om atau kadi kanu bahagian na isuanggat ketentuan ketetapan di numan poboroso inuman poiloo ay soot lansanon ay sa kinorohingan isuang na pamagunan. Okay. Jadi ino po hit ay komoyon dakwaan ilo tulun-tulun dat nga sunatan nga iyati na pati nga sebagai tulun-tulun dit okon ko Israel kon ko Yahudi ay sa bahagian da nunu pensuang piati kamundo keselamatan. Ay sa bahagian isuang pengharapan ay sa kinorohingan di hiti pamagunan niya galidi. Kaman na palitang pinay nga itit isuang piyak kebenaran nga napiduo. Kumoiso i kamundo na sunatan om kumoduo amo. Secara fisikal ititinan. Jadi sekiranya pod ato ko nasunatan nga ay so motindo bahagian do kayo isuangget batas-batas ngai isuangge pengharapan om ay sa kinorohingan dahiti pamagunan. Mia galidi. Yadi, okay? Ayat kepada mtalu nga dondo baino. Isuangget Kristus Yesus yo kayu it osodu dilaid nasilih dat osomok mantad ko raha di Yesus. Iso no pakaramayan kud may dilet tamu di gulupo may tamu nuno. Umoy ako insamakot mo kinangaw dit padagang ko tubat. Oy maya ano ko dit mari yang jauh mari dekat yang dekat mari rapat. Om sayra na pamimbora si Sid paingkampay kaka nga tok ginawa ko na pa nga okon nagi kay tubat nga oy obuli na dadi Sid kutban ni si hoy kana ginawa ko iri nagi at mimbulay. Jadi mantad ko nakori ko ti Yesus dahiti pamagunan nukad hilo yo kayo hidi gulu asado nga bayno no koin somok mantadot araha di Yesus. Sekira miyagaliti kay si sandati ino po di gulu ay so po internet. Nga mantad ka haro internet hino ko piasadu nga miyagali ang somok toko. Do kapag boboras kapag intang gaturas sera da haratit internet kay iti piramutan miyagaliti.
kinarikatan di Yesus binaraset inapoy ang sadu nga nakano nano da pinapoy samok. Inagiit o samok tumano da padi dan jual lubat nga nano dat pinapoy samok pakago harapat yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat kage. Lama-lama merapat. Ayat kepada talu. Ay siyo kepada mapat. Mantad di siyo no. Damai sejahtera ikanuh dat pinapakay siso dat duo tinaruh duo kantakan nagi it merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Inakano minamugas dit limput dat pinapi duo nu kamayan dat tembok pemisah perseteruan. Kamayan na pa itang pinay nga inapahit papitang kiad dati kumakin orahingan nga dusa-dusa dati. Ina pa ipapitang kiad dati kumatulun sa pitulun nga iti kamundat perseteruan. Perseteruan. Ilon di kamundat piangitan. Ilon ni noretan na milo papitang kiad dati iti piangitan. Ayat kepada limo. Nah, iti namati ayatet ikamoyan dat mengelirukan dati. Sebab miampai di kinapatayan di Yesus sebagai tulun isian apa nga membatalkan hukum Taurat miampai insana ni susunod katetapan daw moidat papaintalang keduduan napa nga osilid iso tulun do wagu isuang do boros daw miampai di papaharo dot damai sejahtera. Banu kadhilo membatalkan hukum Taurat. Ilo nomor 3 piyahit ilo nga pagyangitan takoy. Pagyangitan dati it dinominasi dasuay. Isuang na pod ihati sebagai Adventist nga sunat oke takoy sunat atau tidak oke. Hukum Taurat isiso takoy nga koray tayo na hukum. Koray tayo pala hukum menyelamat atau tidak. Hilo takonod tok kapisusuay na pendapat dati. Jadi haranang kudid ilo na pa hukum Taurat nga nabatal. Nga akon da kay loot panambarasan dati lod atapot kapiyo kasuabon na bayno nga mantad ko noray tandet Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Miampai insana ni komoyon katatapan daw. Tok sakira na pod enti hukum Taurat ko. Ilo nohot ay iso kaguhot kay mayaan. Nunuh nang ku inuman batalo dahilo. Hukum 10 inuman batalo kaamo. Hari Sabat makanan minuman nang batal ngay nang kudi dilo ko paingkuro. Kim moedet ayat amu toko salah paham ila ayat 15 nunuh nang ko inuman batalo. Man padati intangay ho di ayat 11 ayat 12 ayat kapodem miso hapodem 2 ilo nalo numan batalo. Jadi iati no podit nga kamoyan ko na pala numan batalo nga ay dakwaan tay ko boros na pagyalat tulun do ng sunatan nga
Iyahay no ti asalamat ka. Pikiro-kirod miya galid dilo bo. Ako na po asunatan, ako mo ti asalamat ka. Harohi miya galid di. Jadi mantadet kinapatayan di Yesus, ino po di hitiod di nga nabatal. Isay no po di nga aman kiro no sunatan ko amu, no putul ko amu, nenggolian ko. Iyati no po nga ay soot kumuyon dot sempadan. O insanan no po rin nga layak dot menerima keselamatan. Ilo no mo tinoretan ilo. Ako ni ko insanan. Ino po dagi dakwaan ilo tulun na nga sunatan ilo orang-orang Yahudi. Nga sekira na pod ako asun na sunatan, ako mati asalamat. Okon ko keturunan Israel ko. Nga kinarikatan di Yesus, minay di pangiduid di. Kamoy na po, okon to kapya ko tulundat Israel, okon ko keturunan Yahudi, amu na sunatan, nga iyati na po nga iso to koy dat binarasat Yesus isu nga ayat 17 isiyo na po nga kanupi na po yung samok montok kitulun-tulun dit asado. Ia datang dan pinapaylay siya damay sejahtera montok do kayo i asado. Damay sejahtera nagi kumad yolo i osamok ayat 17. Puji Tuhan. Tumantad kinarikatan di siyo. Ako na di sunatan. Ako ni ka iri podda si dati bo. Nga sayra na pod oretan lo sunat. Mo na pod tumali biti kapuriman ang dati dat. Ay. Porlo ka sunatan ka amo. Nga iya dimantad na nang kuganda wonsen. Iya dimantad na nang kuganda wonsen kinarohingan no kuretungon baka gusunatay ka. Haran na po hit nuridi. Pawayaan dati tih dat magyongitangit wo. Ila sunat nga iso ipiyongitan dati. Hari osukung, hari amu, hari ay mempertahankan pengkam tilo ka. Nga ino pondahit ano po asunatan nga asalamat ka. Atumbayaan ako na ipagilitan na po dati asukung nga tiyad di. Ino po hinailaan dati ikasukungan dati nga kinarikatan di Yesus minay pangidu idit pamuhandaman dati dat ano